ის ჩამჯადამენ დიგარ ამჯამეშად ხანი ჯიგარნე ბიგზორამ ხებოშად ბასკრაპ კამ тарак мондашди амхарне бале биё беҳтараш ман ба ширкати қаннодии шоколаде занг мезанам барои мо ягон ширинӣ мебиёрам истеъмол мекунем пас он корро идома медиҳем мешавад албатта мешавад ха интизор шав хоб شیرینی که جوری با چای هاش شوكولاتيه روفي برنت مشط Musicians. Profit. Фамилия ки мо ро мебояд ки боз як барномаи доини яке аз воршикардаи кишвар тайёр. ман Сарбоз Суҳроб ҳастам. طول 15 سال است که با این ورزش بدنسازی مشغول هستم. سرآول خودم شاگرد بودم. این روز تالاری ورزشی پروفیت چون میبینید سیرودم نیست. شرکت شکلاتیه برای کارمندان مؤسسه دولتی جهانما امکانیت فراهم آورد تا داخل آن با جز از تهیه‌گران برنامه و قهرمانی آن کسی نباشد. یعنی همینجا معلوم شد که ما برای کدام خاطر با این لباس ورزشی درونی تولور شدم. خیلی زیبا. اکنون کارمندان ما هم آهسته داخل تالور می شوند. Suhrob Sarbozov суханҳои Винсент Ломбардиро мисол оварда мегӯяд ки ҷисми инсон ба ҳама сахтиҳо тобовар аст. Инҷо мақсади асосӣ танҳо ақлро кор фармудан аст. якум аз одам вобастагӣ аст. мақсад ман ба шогирдон мегӯям ки устоди шумо беҳтар медонад ки дар шумо чӣ дар кор аст. таҷрибаҳои зиёде дастмаро ورزش برای سلامتی انسان فایده خیلی خوب دارد. ما طول قریب یک 2 ماه است که در این طول 2 ماه یعنی نتیجه خوب شد. نتیجه خوب برای شما حس کردیم. بهترین خش برای ماش ما اگر میریم چون میبینیم دیگر تولید می‌کنیم جهان ما اینجا بزرگ دارن و ماش میکنن ما اونها رو از ماش فوریق نمیکنیم و تولید کننده باید سراور و بدنی خود رو گرم بسازیم. من میرم برای گرم اول من خودم تکواندو میرفتم. همسایه‌مو رفیقای من خودشون با وزن برداری مشغول بودن. بعدا من را با تالار ورزشی اورنج کلوب که در یکم سرویس قرار دارد با اونجا رفتیم. صبحانه در فرانسه.
خوراک نصفی روزی در بلژیک. فضای شام در ایتالیا. شکلاتیه، لذت شیرینی های دنیا در یک جا. قدرت امریکا تاتی مربی ما در این طلوع روز مشق خواهیم айни ҳол дар толори варзиши профит кор ва фаъолият мекунам. Бе мураббӣ дар ин толори варзишӣ машқ кардан мумкин нест, ки ба саломатии залалрасон аст. дар ҳақиқат машқҳои ҷисмонӣ метавонанд ҷои як қатор дорувориҳоро иваз намоянд, аммо ягон доруворӣ дар ҷаҳон наметавонад қатори машқҳои ҷисмонӣ қарор гирад. худмуҳофизаткунӣ, машқҳои функсионалӣ, рақс, йога, бокси тайландӣ ва дигар машқҳои муфид барои ҷисми шумо дар толори варзишии профит ба роҳ монда шудаанд. қабл аз шурӯъ намудани машқҳо мебояд ба шакли ҷисми худ аҳамият дод, ки ба се қисм эктоморф, мезоморф ва эндоморф ҷудо шуданд аҳамият дод. нафарони табиатан хароб ба навъи эктоморф дохил мешаванд. нафарони дорои ҷисми варзиширо мезоморф мегӯянд. ин таҷҳизот барои фишор додани пеши мушак аст. ҳали дуруст заданашро башор шуд. ба навъи эндоморф бошад, нафароне дохил мешаванд, ки зуд вазн мегиранд. дар толори варзишии профит мураббиёне ҳастанд, ки вобаста ба навъҳои ҷисм машқҳои заруриро муқаррар намуда, пас он аз шумо натиҷаи хубро интизор мешаванд. ин толор барои он нафароне, ки писандашон омад, метавонанд ба суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи 32 омада ҳаёти солимро аз ин ҷо шурӯъ намоянд. ин шириниҳо аз ширкати қанодии шоколате барои шумо пешниҳод шуданд ва шумо ҳамеша метавонед аз маҳсулоти хушсифати ин ширкат коми худро ширин намоед. Марҳамат. дар ин толори профит барои варзиёнон ҳамеша боз аст. маҳсулоти бомазаро ҳамчунин ба корманди толори варзишии профит шоҳина низ ҳадя намудем. шаҳоб, ту чӣ хобӣ? хез ширинӣ фармуда ба назди мо ҳам расид. چی شیرینی؟ همه در خوب بود؟ تو چی یگون خواب دیدی؟ ای خیلی صبحانه در فرانسه، خوراک نصف روزی در بلژیک، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذت شیرینی های دنیا در یک جا.